tear corner me when me dan cha ko la ke 2015 chuanga be chola dit ko me dan la gore wo bogor ko kwide ni chen take a did do around the chuanga be chol ya joga look jin goru ma gor ke jime mala juna ke kwilin liya me kone wo jenen terke tama to kon ko corner cha kon corner cha ko la geke win mon ling lead back very aggressively the con to ko kontin telecon way me bana respond to ling list the con to through jam calling list be America be ojo Nuer jelario ka so Sudan ko kon tela rambe kono depend jina meriya pele modon gwar ka kui British akon ku diel ka rodan kam Läär amani me ko gwar ko be pel ko bala lara kono wo me ne kon chi jang directly chi wi mo yo contribute ko kana ye ka linglis ka 30 years so ka kui mo linglis tama ajen nyinga kono ko ajen bi ke dan bi o deny ka United Nation ajen bi UL kon ben for kala agena kwale jo yengada 1991 a turning point of South Sudan we have to bana deal lalkowo kirka 2013 bana deal team ko a part of our legacy tene la jo ka look jin madina na jo 1991 de kula tiem ga mu kara me dan e kuilu no ngri yo macha minyam ke li gor lingde ko che dwal ga jang rewde garmachar mala lar ke leadership te ka long garmachar manu wa be don wori chuyo wala a leadership de ko jen che bad choices che kame then ko la yo no more different thing yes garmachar che bad choices che kame che don wori che la career di mo ko leaders me jira me kenje me understand go mutual leadership a very important we money whatever decision she make go be na deal affect one way or the other me chi go alel be na nang boy me chi me jelel be na nang jeka for example they yana shonen come le ro kan tama ka United States me jira mta ga US me ri wuri shal twam go yintama US for the first time nika first World War kira me ga British kira me ga Canada kira me ga European Union kira me ga French kira me ga nobody ko wo cha mi chola allies cha form kan okay but in time mi chi bad leader mi chola twam mi kuiwo allies lengu mi kuiwo nen wimo ne lengu me che benen time United States edi ni antama for the first time chalo ko politics Canada mentan nana tasin ko che Canada chanen che chonga a boom against United States ko for example me chane ko no 2013 ko na ga lungu la na wo parliament dwara ka Canada en ga lu cho parliament not one not two so many times but I want to turn on ko Canada quad drive a British kana America awo Nuer jalario why am jalario but now she Canada chenen ko che take leader michi wang le belep so no there is something wrong ko South Sudan that's why I'm telling you full out ko che take leader michi leadership che dung lora whatever decision she make there ne ku jagwa or there ne ku there kam but kula wa garmachar kim all the decision they kona she make che doran che la ri kana ma take ke dung 1991 ko 1991 che bojo garmachar karwade 1991
legacy dung Nuer kira ka kura ter kono ke English no the power of Nuer more power of kurgurwada power of mind a one Nuer can see ahead of time Nuer can see kamugo ambu benurun Nuer can see a water dwolmu go under design for the benefit of Nigeria. That's why ka la ye wo jin chang jing lo du a lit lo du wang lo du ko wo gar ma char ke dora la ka situation mi chirga na me ko bad leadership la ko community la ko destroy chi me ke dora che destroy de ni ka wo te ke de ka wo legacy du Nuer take a legacy to kon ke legacy mu go which is why kwa agree kanede kono la dalar ga je wode oto mi chwala runas ko wota ma go kon mi chane te mi chwala run for example de kono la chila de nan la ke Ethiopia our Ethiopia was the only country we can colonize Africa run de kono je wo ko ne can colonize Africa they legacy Nuer na madara ngol ko mi ko continue this is not what I'm talking about now. So what I'm talking about, and then again tomorrow, run, share a message me, come and go. And then share a message me, run, yen guardian, tilaga Nuer, chang live lodu, garmasha. Name legacy dan. La large yenishan. Nika 2013. Dol Nasser Tassin, Dol Pagadang Dok Tassin, Kakar order sign up ka wo ne bok garma charo bogwo ko ngai je wo tri ka tibiben ko I talked to him before okay ke tuwo it ride che la ra ke tuwo it kana last right even right ke 2018 chuko mat but chen legacy Nuer che de pal ika wo mi gwaye wo te ka dur la ke garmasha ko wo te magar kon ma te re maliu ko binti on te re fasa a wo chi leader cha bad choices cha ka megaken chi me chi gad min twil cha bad choice cha bin met cha gwi ni kam yin ga garmasha kan gwi ni wo what about legacy dung Nuer legacy da kon ga Nuer a bigger than kam da kon garmasha Mechi taban mechi bibin ke 2015. Kena bagu inuwa. What about legacy Nuer? Chwe bagu inuwa kandin ngana garma sharbe nyoje. Chwe ba Nuer wo keb geli wo jam. Chwe war keb, chwe nater keb, chwe yud keb, chwe ngu keb. Ko wo shi taban che bad choice che me on that day. Menene lulgar ko la roje ka jube. La roje na la roje ke je kwe community dam kwe ham. More ka wo jene te gablo ko garmasha ya wurkel mi chiro jaka jo jaka community chiri de lunjo ibi community be able to destroy ko because of garmasha it doesn't make sense you cannot do that ko decision be mego be need one bega be for no reason Ari ye bol di alto dong bi amesi me bi ajeto ye nyiri di ala kono chupi dor to me chirani chimbi di mitene dore ye ne di ala kono ngod ken ye dora no kogra ri chimo kwainen ku ga liu jege loke ku ga liu jege bentiu chime fa liu ika wote o ka wur mi mogo yen ga di ala kono te kayut yen ga di ala kono liu ka nazar yen ga di ala kono liu re pangak chen jig lo du ga garmasha Run lare wo Nuer take a legacy. Ko Nuer take a legacy, Nuer ram take a nit. La ne run. Cha we de burping, ko wo ite ga mlo en teme. Chi mo lar jange wo so Sudan mo ben la we abagwa jang betel history ka so Sudan. Ko ba ngai wo Nuer cha pai ke list ke 30 years. Nuer Kabodio, Kelaro about him, Michel Sudan. Guy tooth, again, couldn't take a bill palm. Quang chul,
again take an man when we shall Paulina Matip can melene la reality she more kind jandicon Michi Janga you win it away no when was so Sudan me Ika was a better mutual climate in 1991 ko jang ko doing New Sudan Lorabang never bala John worry but go Nuer no when we me but they do la bang jamano we me but they do but la bang ko shi story che bela wo John worry then ka wo bukula achibo mi do we ya chili ugana kondial jinjang Ika wo bi seri ba wo Nuer history cha again chera lunga chos chera lung Korun for example Tamaka Africa ne ka 1918 ni ka 19 la limu was second world war ite ka wurling liye mi chwala ne wurling liye mo ajana fight second world war ajala hero ajala tila wo mi chwala African hero but now look what happened ki Africa ni ki kir Salar no amula ngi ko ne history ni ling liye do ka history dan ko na African ajana dul to nan ka Burkina Faso Keling mir che jorar che French che jorar che America be ni che jorar ko nge je wo mala ke ken gor wo bi Africa ni bi la slave for life yes che kanang yes cha ngai wo wuro bumbu medan la cour Burkina Faso e dara me no je French cha ngai wo prentin beler ke ye do you know million of dollars here, but all Katikono quality from Egypt. Now history in Chagor. West Africa Kelly and Tamagora history there. Nigga history there, nigga language there, nigga everything about them. Ko history chai again. They jama want to obey to the South Sudan, they destroy. No, it's not going to work. And it's in the room. Mabo ba runu. Ngai je ntama Australia shower already. Talk Guardian ntama wo 1991 a turning point. Cause South Sudan we bo to we mi shwale South Sudan. La large ye nerun ko kone le makol. Kondare kone le makol. Aken kone de kon la kwa 1991 kwa celebrate. Why? Ko ngai ne wo 1991 was a turning point. Tell Nuer we chedol, Himuku Jan Lawe, 1991, Nuer you coin knock in a Come garang in the Rumasha. 10 Nuer we chedol in a locker, 10 Nuer we chedol Nathan, 10 Nuer we chedol come into the corner Bano Korgajang, you can Bano Korgajang by 1991. 10 Nuer we chedol. Why let Lemakol, Many self a kilometer, isn't it? A part of 1991 te kwiriyo charni nga kwije me che dwor banana tek ko che wi wo gurno be kandin go kan jang che wude be pot en grang en ngadam an self care poinye nga kwije tele mo ri do ko no bana woni nga jang ba kon bo riyo cha But ko jangai no point de. Me lede no wo history dum South Sudan a chi be pen Nuer. Ngonu wo bana destroy South Sudan a chantele history me bi lo wo ka John Nuer. But min cha ko parwe jene. Mi cha history cha longa chos. Mi cha history cha longa chos. South Sudan mo but the jor yo ma cha for life. Bana tu ko neti balar wo medan wurmi chwala yo machar jene bakala me jene South Sudan jene bebe je kriyo machar nga gan wora tiri chaga bulunga chos wi mon jankai je chaga bulunga chos a can ba na wala riyo machar ken ngode yemi liuni tiani ngode history tama chapen jode porwaji wora mo ma chi doran diso chi me ya doran be diso e wurmi chal taban gad min twil ri gai kok wurmi chal gar wo mai gar so ken bitel ka history
ko cha wonang ni personal thing riyo ma cha kan gwe ni wo we ru ni de wo tedi chimbe be gar wo mai na be jo last a year ago me cha wo jo wur me to ka Australia wo lo ko me tin committee me ya wo le chatin ta tin meeting mo James West mi chu to ka mal ka so Sudan gar amu cha riyo ma cha ko ja ko wo ka party dun yen yes pialam amu cha ko ja ko wo bla free chu James wo mai la ro riyo ma cha me te mo ngon me top mo ngon ke je wo mai man kwali juni ye leadership point take whatever decision you make they don't want to destroy James wo mai chwe kon du nuore ka nuore tungwan ti te ko lan chena jo me te ka me ton mo ngot kriyo ma cha me te ka me ton mo ngot chemila mi cha dul mi cha luak ma cha dido mi luak riyo ma cha ra joy ka dial ba ka wot ba ka dus ba ka la kamrar ba ka yude ba ka yor pin mana koy ko jenga telephone yo wana riyo ma cha ra mi te ka connection chi ta na cha ti mi cha dit cha ti cha dit cha joy ka latin cha koy ka latin mi te mo ngot ka riyo ma cha like that cha wo ba ko camping ba ka yude ba ka camping chama ni mi tot mi bidol ma kule liu ga don wara wale ko jeni chala widian ajang na iti jali je mi wo mai ni minan lol gar ko waro je roi nan jeni chala wid riyo ma cha but what about Nuer la gwa kule bentin badan bro ide be chongono joni yerun 128 changa dane ku Sudan kwa news ga ko ndare no riyo ma char kan le ma ko wo so min gur ko no Sudan da tu cha gur wo to mi yal new Sudan gur ko ni Sudan independent that is kon kon jinubin la very independent hima hit Sudan je benen teme min de ku je sin de la le mo aga ni jin gwa ti tin runo share message ma ko ba je dol dial ba je nying dial ban binar la auti kar what is 1991 ko te do te ga du bin yalan tame kay ngi wo lo Sudan wo ben wo Nuer nungera te ga du ko ge ko tame shi ko pen ri ga me ka jang kay ngi kin te mi lu ko ma cha pele ali run ban wo lo tin ko je la la ke dinu we run lan je wo ri ma cha je nung Sudan mo la mo lu ko ma cha bu lo tin ke pen it's not about Humasha. It's about South Sudan. Can a legacy dung Nuer can the harrow. Legacy dung Nuer can a South Sudan can the harrow. Legacy dung South Sudan. It's not about Humasha. Herun Gordunu South Sudan no Nuer. Why? Because of 1991. Coagent the climate. John Garangoma na New Sudan, Abelalier, New Sudan, Silver Kir, New Sudan, any jang. Would be Charlie Daniel, New Sudan. No could take a Matagnial Daniel. And I could no more. Any jang which is a wedge order like Canadian, Sudan, New Sudan, again. Okay, work me there, Paru. Do you know why I be a Chawaga Jang? I mean Chawaga Jalap? Do you know why? I just legacy Janino. Min cha ko go to about mid. Ko jang la ko rode. Ko kan ko la lo kan to ro ka ti bibira. We mi chala maliga gar. A jala. Maliga gar jala. Kache dignity dingen ya be cha kwa kan to the point where chala rode ni jala ni. Jala mi char be ni. But this is a culture jani. Men kwala goro wa bala widan kon dial kon jinubin. Ka jena kwana lo korea kon nuori. Ani jinurun. Mabuo bao. Mitika Australia anta mitika Somalis. Duo ba kuo bielar. Miteli nuor.
tell wo mishwara South Sudan. Why? Nuer jana fighting list. Ni wal. Nuer jana fighting list. O tara win. Nuer jana fighting list. 30 years from 1901 to 1930. Ko cha Nuer cha junub cha kolonai. Nuer yeah, my second go over signing ka gwal dunglat. Okay. So Nuer point de. Again, can 19 ko me palkati ko can document it. Ka 1928 chi na naga gomudeng. Ko kwano ngai de ko cha gor ko de jang ro mo kai ni. Batir gati cha gor. Ka 1947 ane bo dio melar wo so Sudan me. The deal been the way. Kwane kaldi ya to wane kon kwane nyo yor. Mereka le nyo yor ko bi jang wala ar kana gorfi. Anya nya ni daro ko nganunga. Ane wunu wora. Anya nya ni daro pankin. Okay. From Kwelaro from 1901 to 1983. How many years till the young South Sudan and were 1983 macharo kula bakapsine e would were ne kondo